Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hi, namuntlha of course, hey. Hi ta hi khivela hi boy 7 man. La yi nga suka man. Lo hi nga ta hi khi linka vele. Na ku kwantjauka. Even then from there, hi ta hi khi hundza vele hi ya ka mirhanga phanda. Leyi nga ta hi khi linka na Chavi. So previous mi nga mi swo vele hayi update na hi kha hi kombisa ku hey a kokwani Chauke yi tsake swinene laha allegedly a hi kha hi kombisa ku hayi boy Sevenza va n'wi namurini va n'wi panel betting and stuff like that. Mi ya xavetela mirhobetela vanhu ku wena nga porofetangi ku i la ku biwa why xi porofete wena na chomi ya n'we mi nga ti porofetangi ku namuntlha hey hayi changi kahle isuku kusuka of course muka sonto of course 12 August ni vona ri busy blind boy 7 la ifika endla the video clips hi ku tsongahata lokulu kuma ni kombela ku bifile ni directed towards boy 7 na ku kwani Chauke ntsena swa ngami ya yena yena interest swi ri extreme ngopfu ni kombela ku bifile hi va hi directed ka ku kwani Chauke na boy 7 men to men once ku tsongahata lokulu kumba interest swi ri too much lo se hi nghenisana ngami a swa ha tshamisekanga yeah so hi fike hi twa boy 7 vele fika kombisa point liwa okay ileka boy 7 mfana ka gasa mata swakwe after celebration ya papa lavo wa hehla ka sinya a mi swi twile na ku hey ve va tirhundeli wena wa hehla ka sinya we fambele ka mkumba veri xiburukwani xa nga xaka phepha hi 90 rand vera Now ti tsakamiselile kasi munhu wa tihenisi ma ti tsakamisela ka papa ti lwelo ka bora mati kuma oyili e baba a wa ri na ti custom we u ke tsecho a mi swi twi ku papa lo hehla ka sinya loko mbona Maria khalandelela a nga heti ku landelela loko va ku pronyo avo proper pronyo mahala voko ra fene ra ha tirha u na voko ra fene we nge hi byeli nchumu a nyuma ku ya faya ndyangu wa makwenu xiyisa lexi u nga xi tekela sati we u nga xi dyela sati xi le ku laveni wo twa proper wena u na nchumu we nge hi byeli nchumu proper wa famba a faya mindyangu ya va xi le ku Hey, maka tindoguleni so as you can hear ku hikwalano ku hi yena boy 7 ri faye munhu wa munhu swi tikomba na ku va nga va ri close nyana ku hi leswi ka ku vuhlamusela kwalana hayi swako se swilokuleni guys swako se swilokuleni as long as men to men and mind loko swi teta swa ngamo ni twa se swi nga ri kahle and stuff like that a mu voni papa lo wa hehla ka sinya phela swirhakwana leswiya hi swirhakwana swa yena swirhakwana leswiya i papazi leyi nga tata xiburukwana ya chaka phepha wo twa ku yena a humesa swinengani swa wena yi dile edzi u nge byeli nchumu we wo twa masokisi malama chihi u thyakisa khampani sisi u nge byeli nchumu ha ku tiva we hehla ka sinya u na nchumu ha na seto wa na peni we i ma nga tata kwala ka voko ra fene humesa vanhu lava nga va pfula nte ka yindlu na khuwani we hayi swo swa leha so a ni mi nga mi yi vonini vele hayi ni twa ku ri sort of part 2 koko already part 1 a hi katsini ni twi no content a ya ha fana so a yi mbale xiburuwana nyana xin'wana nyana na masuke se yi le ku trendela swinene no va mi rhanga phanda va ze va yi posta mbalelo ra yona me ni nge comment to tala ni to vekela video clip mi vona ku a yi mbarise xinjhani laha vanhu vona ku namhlanje mbale no celebrate mi nga hleki mambalelo lawa sungula la hansi la i va byela ku ri ku pawuluka ka swinengani va bema ni lombe ka mena japilani full body full body ya miri wo helela ni karini ba henisi a heleni loko no mi byele ku tennis tingani leti nga ni vona namuntlha mi nge tshembi a ni no tennis to tala as you have seen leswo chinga hi swo boy 7 ku hi side rain so hi leswi mhaka yi nga xiswona hey
hayi ha ta tika mhaka leyi ha ta tika va xi pfuleleni boy sevens kokwani njaku ku hi vona va twina ku xi nge hi hlamuli ka va ku se va n'wi lava nga n'wi napa va miyete huwa ka xo pfuleleka as you can see tivhidiyo ta clip ta ku tele nyana a ndlela na live koku mina ni prefer loko munhu a endla video a yi posta swa ti-live swa hlupha yini minkarhi yin'wani nga bayiseka ti-date and stuff like that wena ni twi u hleka ku ha va n'wi bihi gaza yi ta miyela wa tamba yi nge miyeli gaza wa tamba yi nge miyeli gaza u nga pfuleli vana va vanhu sheme n'wana wa vanhu xikwembu va xi ku katekisi na wa va heta vanhu nande mafurha ya vanhu tinhloko ta vanhu yi nge tali ndhawu liya hi lexi kambe na ku bejela mina ni twi kha u vitana tipresidente loyi presidente wa ti tiva leti ka ngove we hiti wa ti tiva leti ka ngove hi hiti ti ta ku daya hi hiti leti ka ngove hi hiti letiya wa ti tiva letiya yeah, as you've heard, guys, as you've heard. Aku busy hi swi tele ngopfu swa ku hayi to va endlisa mari leyi for now mara sweswi update ku kombisa ku hayi boy sevens xi twa nchumu a xi twi xa haya mahlweni xi ku hi attackeni ngwenya hambi sweswi hi twini ku swi ta vheta swa swi herile leswi hi kha hi celebrate a ku na lexi nga hela xi busy na yona xi jika na yona left and right and center and then vhele se hi khi hundza vhele hi khi hi ya ka murhangaphandla bela president hi khi hi linga na Chavisi MC so ku earlier on ku na hi post la hi postini no vona screenshot le ka n'wini wa Gaza le hayi is reliable source ni vona a fika posta the screenshot laha hi nga fiki vona Chavi a fika tsala ku he bana na mhaka leyi so a ku ri video clip yo karhi vhele leyi a yi ri ku trending and stuff like that ku nga fika ku mexiwa risimu ro karhi ku fika ku mexiwa ti-lyrics ta Hosi Ngome Mr Post na ta Benny Mayengani hi ngo zama ku va hi khi hi tipfula nyana laniwa so caption yako loko hi hlala ku fika ku tsala ku when you prefer both Benny Mayengani and Mr Post so yeah okay when you prefer both Benny Mayengani and Mr Post hey mi tweni intro leyi ku ximayimai okay all right so as you can see lexi nga ku tekeni laha munhu wa kona fika a measure this songs the lyrics as you can hear and xi bihi tlhe yi famba kahle yi mixana kahle as you can hear kwalaho ni to va ni kha ni yi fambisa vhele ka background so tanihileswi mi swi tiva ku murhangaphandla yi zonda Hosi Ngome Mr Post mbilu na moya a swi yi tsakisanga yi fike yi phometa hansi ka posta leya ya Chavi leyi nga fika yi tsala ku ku navela ka valoyi na vuloyi leswi munhu mi ta ku Mayengani a nga kahle as you can see so after you posted this comment mina no hlava loko se ni cheka page ra Chava na ha yi vonangi post leyi i vheta a yi delete hamba lo chuwa nga namulwana swi ti komba na ku hey it was some sort of a threat to some extent so antingo mi twina ku a rhongo na ku va posting la just for fun na or yini yo tsakisa ku rhumela na hi ku vona murhangaphandla se yi fikini laha hey a leyi ya ni confuse mhaka ku la ntiyiso comment below ku ngumi vonisa ku yini ku ngumi twina ku a swi rhongoro kanjhani mara based on my understanding I don't think a swi ri much of a issue ku va entertainment nje ku Chavi ya chuwa loko sa vona murhangaphandla yi se yi fikini ka the comment section so yeah mani vona a nga voni bad based on my perspective ku lala ntiyiso